دبستانیه. شنوندگان uçan radyo denge gelden başkodaran heja 22 Eylül 2025 düşemli Brüksel saat yazdı la amede duazde hemen uçendina var ojede peşkeş biken demdem azadiya reberapoya لمخموره چالاکیا جبو آزادی ریبرا پو بردوام دکه چالاکی دی 23 ماه 2023 ده جبو آزادی فیزیکی ریبرا پو هات اسپیکر نوبت روزا خوی 791 ده بکوما 55 devam dikeli sazya malbatın şeydan nöbet devri koma nuha tekirin. Peştiri izgirtinili sernavi koma 75 çaran berivan tunç ağvi. بیست و شش ساله کار برای پودده مشاندن ام صلاف دکین و هر وها ام دبیجین ام جی ببین لایق کدوی لایق تکوشین اکو او دده مشاندن هر وها ام بریار قنصه اروپایا کو تعلق کرن مافی هیویه جبکو گاوه که دوی مافی هیویه دبا ویجه دم دوینه و هم شرمزار دکی بیجین سرو آپو بیجین سرو آپو Meclis adayken Aşçıya Meherdin'e Bertek Nişanı Komite Vezirana Konsey Avrupa'da. Meclis adayken Aşçıya Meherdin'e Bıdakuyaneke Biryara Komite Vezirana Konsey Avrupa'ya kuju bu mafihevi cardan muhletta Türkiye şermezar kirin. Dayken Aşçıya Parlamentereden Partiye Salih Aydeniz u komek jinan liber Avanya'dan Parti Kombun. Dayka Aşçıya Halime Kaya Ağvi Gud emc bu azadiye seruk liverin. Eğer seruk azad bibe Ruşratan Avin azad bibe. Eğer seruk azad bibe Cuvan Jengel azad ببه اگر سرک آزاد ببه خوین نای رجاندن و آشتی تیجیهانه اما که دای که ناشتی آزادی خود آزادی سرک خود دبینن 26 سالن گول کلید آشتیل ایمرالی گرتیه herkes جی و حقیقت دزانه دایکا حلیمه گوت گو بگوتنه که سروک پکه که گلک گاب آویتنه اوها بداوی کر او نتنه جبو کردان بو جبو herkesin کو آشتی دخوازی بو ام بانکل دولت و دسلات تاریه دکن کو گاوین شنبر باویجه ام تنه جی ریبری خو باور دکن نجی کسی کدن دایکا شهید تحسین رایفه جیریک تکیلداری پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک آخوی گود گنده ما قردسی خراکرن ام جبر زخت و زورا دولت مجبور من کوچی قصره بکم لی زخت و زورا دولت لورجی ام مجبور بون هاتن استانبولی لطارلا باشی روتنن پیشتی که کوری من تحسین ده سال 1990 ده تevlina و tevger آزادی بو ناوی رضا لخوکر و ده سال 1993 ده لشر نخید سردگیرتنا قرقوله که ده شهید بو کوری من لقادن گری لابو دو هوری انخوره دنگ خواه قید کر بو و لسر ایریشین براکوژی ین سالن 1990 بانگ کربو دگود امسی هوان نهال جی خوی وظیفه اینه مکسی که والا دید لو ما مخوز داگرن دولت آترک هولده لیستیکه که بریزه و بریا طالبانی پکه که بقدینه دوی باش بزانین که پکه که ناقاده و تو کز نکاره بقدینه دایکا رایف دیارکر که باوری آوان به دولت نایه و گوت ریبرمه دل سوزه گلی خویه و ام جوه که گل هر جدکن و تنه جوی باور دکن جبلی ریبرتی باوری اما بکسی که نایه اگر آشتی چه به ام که خوش ببن و وگرن ولاته خواه ام بخوازم به زمان خو باخون ام ترکیه نزانن دبیجن به زمان خواه ناخون زاروکین من نکارم بچن دبستانه جی من سی زاروکین خواه شاندن دبستانه دناوا تنبونه و زحمتیه ده دانه خوندن دایکا رایفه هری داوی دبیجه دماکو کری من رضا چون نابا تفگره هفجناوی و زاروکینوی هبون ام بوی سر بلندن به هزاران وکه کری من تفلی حرکت بونه من سوزدای حتی که صاحبم ازل سر ریاشی دن خواه تکوشینه بکم
Sinan Çiftürek gud ve gele Kurd bi destûrê bênazkirin û Kurdî bi zamanê perwerdehiyê. Li Swîsra bajarê Bernê bi pêşengtiya Kutushê paneleke hat li darxistin Serokê Partiya Komünîst a Kurdistanê KKP û Parlamenter Dem Partî Sinan Çiftürek di panelê de axivîn û got gava yekemîn ya çareseriyê ev e ku destûra bingehîn de Kurd bêne qebûl kirin. Pirsgirêka Kurd bêyê mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê jî çareser nabe. Çiftürek got ku zarokên Kurd dixwazin bi zimanê xwe perwerdehiyê bibînin ev ji bo parastina mafê çandî hemaneke bingehîne. Çiftürek li ser pêşketinê li Rojava jî got divê statûya Rojava were qebûl kirin. Divê gelê Kurd çarenûsa xwe diyar bike ev mafê wan e. Helwesta ku desthilatdarî û dewlet nîşan dide ne çareserî ye. Li şûna ku pirsgirêka Kurd çareser bikin hewl didin encamên wê ji holê rakin. Ne maseyek, ne belgek û ne jî biryarek fermî heye. Peyva Kurdî hîna jî neketiye nav belgeyên dewletê jî. Eger partiyên Kurd bibin yek wê daxwazên xwe xurtir bînin ziman, mafên demokratîk bi vî awayî dikarin bên mîsoger kirin. Li Brükselê stranên Kurdî bi senfoniyê hat gotin. Orkestraya Filharmonîk ya Brükselê li barêgeha Novum Teatr li şaredariya navçe Eterbekê derkeser dike. Kemanjenê navdar Alan Arif, hunermend Şêrgo Kanîwar û Sara Hamêdî jî beşdarî konserê bûn û stranê Kurdî bi senfoniyê re gotin. Performansa kemanê ya Alan Arif bi strana erê delên lewbanê ji aliyê temaşevanên ve bi coşeke mezin hat pêşwazî kirin. Ahenga di navbera keman û erbanê de bi rîtmên Şêrgo Kanîwarê li salonê deng veda. Di heman demê de performansa orkestrayê di nav temaşevanan de atmosfereke efsûnî afran. Gelek kesên ku ne Kurd bûn alaqeyek mezin nîşanî konserê dan û diyar kir ku hêza muzîka Kurdî di qada navnê teveyî de ye. Serçetê Çeyşul İslamî radestê Fransayê hat kirin. Li Sûrî gelek komên çete hene ku dewleta Tirk wan xwedî dike. Yek ji wan koman jî Ceyşul İslam e. Serçetê koma İslam bu wêdanê li Emîretên Erebî hat girtin. Ji ber ku serçetê Ceyşul İslamê İslam bu wêdanê li Sûriyê gelek sûcê şer kirine 28 Nîsanê li bavafirgeha Dubayê ya Emîretên Erebî hat girtin. Li ser wî pasaport û nasnameyê Tirkiye derketibû. Ji ber sûcên kirine Emîretên Erebî ev radestê Fransayê kir. İslam bu wêdanê wê li Fransayê werê mehkeme kirin. İngilîstan, Kanada û Avustralyayê baweke fermî ragihandin ku ew dewleta Filîstînê nas dikin. Serokwezîrê Ingîlîstanê Keir Starmer biryara qebûlkirinê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal eşkere kir. Starmer got îro ji bo di navbera Filîstîn û İsraîlê de hêviya aştiyê û çareseriya dû dewletî Ingîlîstan bi fermî dewleta Filîstînê nas dike. Serokwezîrê Kanadayê Mark Carney jî ragihand ku ew dewleta Filîstînê bi fermî nas dikin. Sein di peyama xwe de diyar kir ku Kanada dewleta Filîstînê nas dike û got ji bo avakirina paşerojeka aştiyane hem ji bo dewleta Filîstînê û hem jî ji bo İsraîlê ji hevkariyê re amade ye. Serokwezîra Avustralyayê Anton Albanese jî peyamek da û got Avustralya ji Ewropê ve dewleta Filîstînê ya serbixwe û serwer nas dike. Wezareta Karên Derve ya İsraîlê naskirina dewleta Filîstînê ji Hamasê weke xelat penase kir û li hember derket. Benjamin Netanyahu got bi Sûriye û Lübnanê re îmkana aştiyê heye. Serokwezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu beriya civîna desthilatdariyê daxuyaniyek da û got serkeftinên me yên li dijî Hizbullahê li Lübnanê derfetên ku beriya operasyonên me yên dawî ku nedihatin xeyalkirin jî afirandin. Dibe ku em bi cîranên xwe yên Bakur re aştiyeke bikin. Netanyahu got têkiliyên me bi Sûriye re berdewamin pêşveçûn hene lê ev yek tiştekî ne wisa ye ku zû bi zû
پیگوره چاوکانی سیاسی جده شانکرن کو سوری و اسرائیل دکارن لهورن و آلوزین لسر سینور کم بکن هفته بوری جی چاوکانی یک نزی سر کمار دمکی شام احمد الشارا جی 24 نیسر آخوی گود دنوا دو هفته انداویده امضا کرنا پیمانه که اولهی دنابرا اسرائیل و سوریه ده پیشوچونه که پرگرینگه همان چاوکانی دیار کرد کو جیوینه که سه آلیا اسرائیل سوری امریکا جی پیکانه چاوکانی دیپلماتیکین سوریه جی راگهاندن کو روژا دوشمه پایتخت آذربایجان باکویه و جیوینه که اسرائیل و سوریه پیگوره بله گودن جمعن و چین ساعت 11 پیشکش کردن آنا خاطره وده